ndahazwe vraiment ndahazwe fire ni waririmba abandi baririmbyi bica bihera narindira 2 hours nyine bica biba uko byagomba kuba kabisa. Vyihuta muta yo wasiga gatwe wo kumushiru yo ona hasiga gatwe pe iyo ngumba ngahajya bore kuba utagiye kuri stage twababaye pole agoje ndashimira gusa Black FM je nyunganirije fresh sinzi nka mwebwe ku ruhande rwanyu ibintu byageze fresh yanunganiriza po nta kibazo sinovuga byinshi ngo critique ibintu bibaho gusa abantu barafise pouvoir sana le pouvoir du people power iyo umwene gihugu amaze kuvuga ati ndashaka iki ucumureka ko hava gukomereza agakomereka habaye rero induru abantu baranga kuva kuri stage abanyagihugu nabo baravyanka ariko abantu barakomeza ntibumvire abanyagihugu cyumva nawe ko nyine igihugu mwinshi ahari kandi nta security yari ihari noma usashoza gusa vraiment ako musireke shia gusa tumwireke vraiment gire show 50,000 20,000 10,000 basi kwa watu kugira ngo tuturinde so dukomereza papa so yasiga nawe n'ibintu bisanzwe yaga no gure logic to create music. I have some collabos Natalie from Rwanda and Vic from Jamaica. Soon, big collabos. Kabisa. Yo king, bye. Jendi ngazo kwa mumbona every day. Imani nijiji buzima. Kumbure niyo nagenda hajya usanga haba ikindi kintu kibi. It's fresh. Ariko I'm Sadbi, I'm here. Now ndaje. Yako kugonga mwavuganya uje kuyivuza twavuganye wallahi bana twavuganye fresh twavuganye fresh ure marori yego nakuri ngambo yaga wow play music. Beat. Baby when done. Baby when done. Baby when done. Twe tugukumbuye kuri stage uzombona sindafa mukanya mata arigira iwabo Bamanoti TV.
Sendai club. Senja muri club. Enough senti. Ngiyo. Oh yo, collabo na Harmonize. None kuki tutakuona channel hadi. Okay. Yaga. You my brother. You say some shit there. We are fake people. Fake dangerous people. Ibagabo ibyo ni biki Satobi yagize azinze mu gapapuro. It's a new song featuring Ben Nice. Yaga. Rarabuku.